the major prophet kum chacha. On say me catch was say bomoden na hwe too much GH. On say me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wiase ya asondin. Asondin ti na Adam wo hu nyame ye no nyam no. Wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ni ade. Kat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma pe a wo pe ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na ewura for me ma obibia akwaba ede eba too much GH and so breaking news ababato eye yapono so ena enedai muni aba epiesi kapa mede eba beso mo amonim se too much de mode yen ana mode eye asem we give you eye nyoma te se e trend de edumu de yedumu esuko ene yede ebebeto apono eso na enedai mampanyi ensembo bia woje ewo eye Eastern region in Potamo Hodi Abusia for Esawani and Sessa Yaka Edicho Nina a digital water why ede ama one more just say one more access no 24/7 Nina ASM Obe why in Sono not just a card Ube loaded with mobile money now what they cocoa shemwa and one no in Sono and open and opera you break crampona Wube enyam na abusia for said the munim no eyam mpanyi ebebetina akonya isui enyoma bebre na waye ede ama eye wo man Ghana ye share eye free SHS no so so eye enche bia ne mayi wo mo ede begwa kwa wia wo mbe ye be from na ema graduate no eye de ewo ho na ebie mu one village one dam awokọ eye northern regional wo mo so so benefit ede every mu na one district one factory no so no individual no do na benefit e de free mo say dear wo hwe no mo say enkurase empotamo obia ebe get access to portable water enso o betimi di anom enso o betimi di anu aduane ne ho enkro ne ba enu nti wo bo nani ede kokopie mu ewo Eastern region abomuso empotamo ehonomnom chese why a nice digital water system ede ama wo mo a de wo mo hia so wo mo ebe load wo mo card no with mobile money said the beya wo mo be get access to enso no 24/7 na chese say no de enche Ghana mayimu ne wiase afa na nyina ye regions ewo my Ghana ha no say technology no spread enche yes, digital system no ebe extended to all the parts of the country. Ama Ghana so ye be free and said digitalized country. Ewo Africa ha. Na ense we be to edwa bebre na ebo de mama mpanyi wo mo po na pa so say ye mampanyi ye nya wo a enka ye be ye den. Nyampanyi say ye nya wo anka den pa na anka yen ye be ye ewo ye man Ghana emu. Esan so wa ye bebre ene de aye den ama wo emo. Na bi no mo so say ada bio. Where ya we na chese wo se ni pay se we nya sika fa ntu mu moso a enya de sem wo ensuompo ubenya bie na chese oye e de aboa de na so enye obia na wo be get access to the water because we nya sika obi dumfo bia nsende ni sika fa ntu ni mu moso ama na ntimi amfa recharge ne card ya fa nkwa nkohiem enye nsu a na ensu osi wonom na enso so wotifia woni ensu odo se wo boa na enso enya de se de emwa kase bia ebre wo man no ene empotamo ofo ene wo mususu se wo mo eni agye san se ye de digital water system abana susu echine binu wo mo ebesu wo ho se eka ene ehaw ena mampanyi de ama wo mo ni se bibia boye bia no enkofo egye no ababa no na ebinu mo susu ebo edi egu na ye free ho no na ye to so de akoye ya celebrities munim sesi mi twafo de ba no se wo mo enyoma bebre na na wo mo ewo ye man emu na ebusuafo ene dan Gloria Safusi mi twani abaya an wakana no mu asem ben na wa baba be ka wo sim my love affair with Mickey Osebekun was all lies na ebusuafo se bia na wantia mre bi atwa mu na bosumi kakra
3 di ni mu etwa mu no yenu abayi sinitwani abaya Gloria Safo e de bebe tu edwa picture na chese woni dada boat ejina wono mu achese ne nsa eda ne boso anani agye ebe caption was say the love of my life, my heart, my love, my then emoji loves no one kro ne ba wo de bebe tu edwa enumu ema papa yi dada boat ni nua ba free abonten eba bebe ka say abaya jade wo ye no jantre he na wo je no wo de ye nua ba madi agent because waware wawama entenya de so obeba ababa befa enu mu ade che ye ne hu se dada boat miko se be kuya abaya de ne nsama baba betu edwai wono so atiki to wono so ni social media platform wokochire de ya wono so afa picture ba ko wone abaya yi na ejina ehonum wone no enso ababetu ejase eyampa wono so abe confirm oh my heart, if I didn't get you then where will I be then just men shia wa menya wa me do biase enti afina Ghana fo ni agi awarefo bebem ene congratulations Ghana for ejise wo mo ante wo mo de ema neso ne de you turn abem ama baya na babonti na nse mo di tuja esem one more love affair ni nyina no was all lies fake. They were just doing it to promote senior na womu try na no na Ghana for disappointed in them say empeni fie so drum pempen so say mutimi we twa Ghana mamuni nyina entro say na ebre bi beba na se mo be kan cry yanju mu endi anase eden ebra so say sa pranting sa me de temu sa me di promote ade ni njan show based de nanso so enya sa ene show base and say we be to edwa no chese Ghana for bebre na show so disappointed wo mo ene ye ne wo mo so wo mo dan de nka wo mo so nka nkoda mompo ena nka enye na sempeni 40 se wo mo di sa edwuma no to mo de kokobon so ama nchirima eba se wono man hwe wo mo amfa ensua wo mo ebusia for breaking news ababeto edwa eno ntina mo hwe ni mu se Gloria Safo enemy ki o say back wo mo eba ababe ware anase wo ma ware enche be baba be dru so no we dey wa be breaking the silence say enyama so ye enti se ni ye hwe ni mu ane ye hwe ni se wo be foforo na wo de no beba aha ne ye di ye dwumedie no esi subscribe to your channel no, like your videos na share for my busian for any adofo no me di any ekua sikapa makram the major prophet kum chacha on se me catch was say bomoden na hwe too much gh on se me kan ye nyene bone pa na kase yepe wo wiase ya asonde nti na adam wo hu nyame yenu nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ni ade kat won na bomoden na be hwe too much gh be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe na wo benya ne ma pe a wo pe ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na ewura